Yo, fras. Yo, Mata mo manghiya gunarin lak. Kaya itu kina Allah mungkin bawa pergi ke dalam ya ruang dua kilas pakai dia yang atau turun cemol oleh anak rona kari raiko kari ah, kari ya kampingnya anak rona coa anak la rona. la tongka ya curug ono wae. Rebang itu tega. Yo, oh tite anak rona uluvai sapu meseli kalakas. Ma, ay bisa pulang ulu. Anak ko adite bental de babi jari mangarang adite ngasang. Anak rona uluvai lete oite. Allah kayang nai dite tove coleng rangga gitu kolea bakok rokok Ya. ma negara pandami ay bakono le sawora pakrekitan turap kudu kelas panambo kompakadian Ya. koa anak dite kudu ite ngasang apa ite ande mau lu bae kole kudu papiravan ko ite ngasang anak rona ite kudu keng kamping dedeka yang kamping jari gitu kole kamping anak ko adite atalerangan cari kudede. Ya. Kuroneka tagira mi ngasang anak dite. Kone me bapan bakar dami anak le kole. Guru banga bantang aku jaji kole. Kudua. Reha ku pohang kole kamping ami usimai. Ma itu dite anak rona. Kudu ite anak rona. Orang karena wacu ko tite se bosuk ne okina kudu jaga bakila mau bakar disya anak dite ataladong dakoa dite gitu sempodo dite ipentana tongolan kudu ada kilas pada mau kompak dia ya kudu papirawan di tengah sana ulu bayana corona yo barang kanang lamite kepok hoa tuak dite Yang apa? ipentana ya alan valen yang lana corona anak nekor mandite kole kambing amin man macam lagu celan ayo nih bisa pulang ngolok ya orang mandite bana minta dia baru cari dia poli nempot on itu bantan sama tite celup kuruna tanggal petok leso tura bulang pokoknya leso garap pakerakin tantura kok mangarang agam anak rona uluwai kudu saksi sama lain tong one mai Allah kudu anak ngasang kelas asika edik neka maitang kole dia neka mengapain kole tai kau kami so mangarang ante kudu saksi one mai kelas pada bokom pakadian asedite asika hai kilo emak di sempo kami kau rawang kanang kole lamiman lancung kole kami bentanal oh tua ko lancung dah Selesai ya. selesai dah Hole sih gimana? Hole so aya lontu cama lontu lontot cuma sama sangan asikain nagoy tenga sang anak ronay ayat taya vale tombo di sana koar kali ya aku jadi ya lut kat di tengah sang apa asikain anak rona etar ngasang kai tenga sang anak rona barang ngasang asik etar ngasang ma barang ngasang anak loleng rawan aku kat di tengah sang asik oh apa kumpul kalau di sini? loleng asik Tapi di situ enggak vali apa tuh? Vali suang kali lipat. suang kali lipat Rela anak so tuh mah. So tera dana kerona vali vali kole te kole. Tapi ya te kole hoga ya suang kali. Jadi ya tara ya vali 100 buah langsung lihat. 100 Tapi ya langsung vali suara pengen gitu. Itu hari di sini so terus. gitu. Tara vali na ko dana karona iteka. Hios baru vantai. Mesen dengan dana karona. Ya. Kambing ite ataya ladong na sekain home sima ceben ko le kambing anak ko hay kilon karain ko ta lerang jare ko dete ko buktika. Hios bau rabang ali khatang demo dito. Ya. Lana karona ko itu tarang ko ni wana karona. Puun kala
ulun wae sapo meselika langkas. Ai me petu wae likaga. Teg mga baan ba tog de mga mose di tog. Itu taranggoon kudua. Kimpur ngaji dana karona ko kampinga. Mori de kleng gitu kole kampinga. Karenggo Tambang dia sangka. tambang di kan. Vali. Musti vali li. Atau vali Lite. lonto itu gak atau Ata bisa vali. sih anak Rona. Anak rona. Poli itu nase kae pangagungain ko ba. Tekole dia. Tekole dia. Vali kuli. Vali oh gitu. Nase kae pangagungain melancung di kabali. Soang kali lipat kulit dia. Suang kali lipat ko nego anak rona ko Oh, li. betul lu. Tetelun boga dase kae pangagungain udah se kae gendang. Oh, tekole di sini. Urutan dete. Vali ko li. Vali kole di sini. Enggak udah anak. Sama udah anak rona kia vali ni. Ameda anak Vina gitu. Ya men anak Atau kebinaga. tege tani. Tege anak kebinaga. Marahana tegi dobel ko. Ay wajib na boy miko. Wajib ming boy. Anak kebinaga cuan. Gitu Manggarai. gitu. Atau menarik gitu, Pak. Polita mas bukari gitu. Politang. One lima ya atas yo bugo. One lonto go golo. One lonto leok itu bugo. Jadi ya mais ya tongka tombo. Holes kebetulan siapkin bawa Siapkin mahota. hamahota. Kita tuh dah aku. Cok lihat aku. Itu kuliah. Cok kita offer Pak. Oke. Apakah offer ramu kan aku agua Rapang mungkin na. kuliah agua lap gitu Pak. Kempeng na. So holes on hiya gitu. Oleh soni. Tuak. Tuak. Sa tuak ko agwa. Iya. Mga kempeng tuak ko. Bisa lah, Seng na. bisa lah sih. Tergantung Mi pa maya dulang. Dulang ko bote. One may poesi o ulangan boy. 100 gitu. 100 na kempeng tuak ko. Holes. Koles gitu. Yo, titi anak negara banda memang anak kami anak lain itu, emak memang itu. Titi ma rawan kami anak kambing. Ayam anak dek, murukus kami lemah merah. Tadi naun kami katuma, tuh di kop kami tombol lah tanto namanya. Tudak ngajin ngasang laki las anak ko asya dite ay bako itiata mulu cunema lama pelas oleh ko tuak dan rabang kambing itiata naun katite ko tombo tudak ngasang laki las anak dite mo toy rabang kanang alam ite ko tuak Ma itu kok kolega ma Fransa, ma sapu apa segala macam. Ma kau masing-masing apa itu? Gitu tong anak ay mak po anak rona ya barangay. Iya. Lika de rebang tongga gua anak rona. Goma. Itu rebang de keren gua tudak. Oh iya. Berarti ya tiba game. Tiba de lika de. Tiba di apa ya? Bayi rebang di kaga. Juru bicara kamu. Juru bicara kau bapak. Ngaju. Ma. Ya. Oh benar itu. Rebang itu ya. Ay mangarangan anak rona ulu ba ito. Harga itu. Tesi di sisi di. Rebang sisi. Ma. Rebang dia, rebang anak rona. Rebang keren ngajubir ko. Oh jubir. Oh iya. Lalu jubir ko. Kau ni rebang pertama bu. Laku. Vale kole buka. Vale lah jubir ko ga. Oh. Ma Ya. bawa benar lah reban di tema. Ay mga anak rona lubay ma. Aku ga tesisik di. Oh. Itu tesidak ko ga kambing si. Yo hotite anak rona ulubay sa pumisili kang angkas. Bako mangaranga di tengah sang malayong ma ay raman di siya koa anak di tebo. Onelon to ko kulakwa. Adak tudak na sang lakela. Lalu bako mga titit mo. Oleh iti ata lutun mutam. Iti ata mas lemah. Hindi ko raman ako. Kapok kami. Lite itu ata naun katutong di komtom. Tara man kana ko laku anak. Oh. Tu anak. Lolo fair. Gitu. Ay, hiyo boga ata misen penghargaan. Harga. Mai lihat apa nih? Ravang dela anak rona ko valen iti. Nipis vir. Anak itu masalah raman di anak naun gitu. Patut aku naun gitu. Ay gitu menga. Aruku aku sakit anak. Harga kami ngasang malaing. Anak rona uluway. Lan ni ko raman aku anak kambing ite. Sapu daku. Itu pakai di tetong. Apa raman di tetong anak raman daku. To raman ru di te. Nego dakun kolega. Kuduta 15 kita titit moritong torok molo.
katua tanah untung anak. Ho kole ramang aku kambing te. Toy ramang kanang kole laku kambing te. Keren. Neka mangaya dental lemah di situ. Ono ya tudak ngasang. Neka dental lemah. Neka dental lemah, neka depel nu di situ. Warover sunggal lu kita tong di torok ngasang laki lasa. Keren itu. Itulah nak rona ko obo gitu. Jadi ho ramang aku kambing te. Sapu daku itu itu saya. sesek di tena. Ravang kole atau tombo di titong ravang daku mane. Nego ngaji daku kali kan nego itiana kata ngaji lain tom. Neka dan lemah di titong. Neka dapal nu poro veang gerak titong ngaji. Bancing garin. Terang kanang kola kana kole kepo. Keren. Kaping. Itu buat tiba lagi. Tiba deh ya. Len. Itu boleh. Itu ravang di ayah harga titeng sang malain tau. Dalek bang gitu raban di kambing aku anak itu dia lain kedeli kang ngaji hobi inti ngaji hobi mah inti aku ta cemol gitu ya cemol ga itu lihat ngaji itu cemol ya. Jadi selalu setiap kali aku ta pagi kan titik kita di sebenarnya so itu gak dua laki las itu mah apa ngasana apa min tetapi yakin bawa min nih aki toto aki toto ya rukelas toto kan ayo kelas ko tiga kudu bait ngoga singit dele di tengah jauh pinasi nani memang itala takut bisit baingan betul memang aku kudu bantang aku jaji kole rek aku poha tombol ya mga ikan di atina veva mulya salah tombol ya itu betul mah tombol toy matombo secara umum kita gitu kage karena tangke gaca lava boda tivo na sa kata tabaling lonto racap dika. Mga kole yang dikatemo mga kole teo. Yang bobo bayo. Ikagigay. Jadi ay ragasian mo rin ko ta. Manusia pakamata. Ay manusia ko. Le tao nga tamisen din. Le tao nga tamisen. Le tamisen di telino ko. Ay talino cengko di te ko ceta. Le di telepen di nago. Luar biasa, Mas Mani pengetahuan itu luar biasa. Ini rapi apa ngasang molor teliti buat torok. Agak tura tombon buat luta cekenga bawa nanga punga apa ngasang ve kataga apa pesemata kemuli media nanga sampai aku turun cuma dokelas. Pakadia pedang bokong isu apa puciluni agak penong lepo. Itu sebuah istilah yang Manggarai. Poli itu turak itu buat kelas apa dia itu gimana. Jadi kembali oleh apa? Oleh juru bicara itu. Salah rafang kerja titik itu akli. Poli buka apa itu? Salah mau penutup mana istilah gue. Coba rafang contoh rafang penutup. Penutup poli tang buat itu mah hilang itu. Wah hilang. Hilang. Toto urat buat poli itu kan. Hilang. Poli tang itu di. Poli tang itu. Ma istri itu apa urat dia, balik urat dia. Balik urat dia. Poli itu kan. Lelo liga urat ni tiga dian. Og dia beba. Apa kalimat itu dia anu minggu dia beba sangat tahu itu. Sangat tahu gitu. Sekali ya. Lihat lihat tudak kol itu. Itu lihat kembali juru bicara protokol meter melalui protokol dia boga. Ya mak liter bang ya gua sekai gitu kole boy tasal. Yo ti tengah sang sekai one. Ya. Gitu kole sengasang boy betasala ngasekai pangangunga ngasekai gendang none sondong pea. Gitu kole sengasang boy betasalang lawang kole ngasang anak rona ulu bae. Yo. Ma anak asekai di anurat. Tora mengkanang alami marce main keterbang kita. Ko tuaknya di anurat. Itu baron. Itu baron nga kami sih. Merantang boto lebe bantombo kayak boto lebe bantom kapir kole cacas pelite yang me ase kai kyo mo. Tapi umum tapi kata kunci namin go cengatan atau vale. So kita lihat inti itu kita pada cengatan atavalen ga. Atavalen tombo ko te. Voe ming larin cainta. Ay kudu tegia paptong gitu te. Raki boleh. Kutambang kole. Kutambang kole. Lania one me voe te
ai ko me ko Boy lembor ya. tetin li te boy ko melelon bau ne urat ni te benderan ko ka cewek mesone avoe bendera Itu na jomel. gitu comel Kita pengasang kudu tegia berus kole kembung. berus kole kembung Kita soga kole momang. soga momang kole bisa ne cikang itu yani ya bendera ko ta meseni to ne boe one boe Jomel lihat apa juru bicara. jomel lihat juru bicara gitu one boe ta don rezeki ko patin le mail kare boe lelo urat ko boto ya one boe ya Itu bendera ko yo nagawalen ko lamang asan ma araman di tema ma ay mo matangong de koles nin kabita pase menggota mana ya mi ata mesen bendera ay to mo de koles kamita tema jenis. to mo de kasi bantar gazal somol tinga sang malaing raja wi to mo de koles kamma tema jeng kasi am tamat kota ma itarang bakong gitu kolera di tengah sang malaing ma ho kolera min tuak berbalin ngasang urat dia gitu asekain ite wali urat dia ayo nih ite data mesen bawa bendera koi Ore coga kole momang oke. coga kole momang berus kole kembung. baris kole kembung na voice Tema pasang kita angkan. Tema tutu nomor, te pelit merek. Te pelit Luar biasa. merek nih Selesai gitu. Selesai itu. selesai politik dari raja komite sengaja itu dia Penutup gitu. penutup Lah juru bicara gitu. juru bicara ka Kalau tadi mikole sapu hiu gitu. Tuh, Oh. kayak maling Gitu. sapu kok. Rawan terakhir gitu. Rawan terakhir kali tega. Juru bicara gitu. Juru bicara. Latan to onemaya. Apa to poli bantan di tele teo kurvale rakia. Bantang kelas hiu putih. Yot ngodera di Cogas gitu. cogas ga. Cogas ga. Ravang. Coba kalimat ame selesai ya. Selesai poli hitu mau. Anak ay poli padang ravang lami madam bisa kabite kung ngasang. Vale raki melome sekolah tombo. Ongkos sekolah di sama deh. Kot poli ya. Lerang ngajari aku dedek. Kone may acara di telso. Poli padang ravang lami malet kota. Latan to na may vale raki. Nego ito ne pisanak. Ravang ko lelami kambing itelete ko. Ne karorang itu pada dami capa mangan anak. Capa mangan husur dumpu kain kabe di tengah sang anak lain. Ne karorang dami marga mangalami bintang santo. Kambing ite. Ay mga ibon ko anak ne ko tengah sang poe betasalang. Cota lorong bentasen pokai. Iyo. Lani bentara mi cema ulun lutur dami marto. Ulun lutur. Olong one maya turat cai dua cai bau. Itu sebutan. Itu urutan pertama tong. Adil tong. Itu larin cai. Cai. Lorong cai anak. Toe mga menurut ASKN. lorong ASKN ceng kae ceng asik. Ceng inang, ceng koa, ceng anak. Itu cai larin cai. Cai larin cai. Itu ata benta damin larin cai. Itu ko rawan damin marboto manga ngasang jadi dukut nu di sengasangan de lain tong. Di sengasang kae lain. Itu karang ko rebang kami martau. Neka mga dukut ode pucun tong situ. Mana ne bala di se. Ne kami anak le kole maga. Apa ta bintu kagu pande dikte. Teh macam lagu celan ko lami anak pertama. Itu tanah. Ya kata pengasuh pada Taman Lima Gantan itu terus. Taman Lima Gantan tanah. Berarti tema penutupan resmi bahwa namanya apa ya? Itu kata Ravang itu kan? Itu kata Ravang. Selesai. Sudah Ravang Polin kan? Polin kumpul itu. Jadi ya Validia tiba dia mau sudelik nak kedelik ayah poli reding tang gitu bu. Sang dapat terpecinti politom politik apa temu politik politai apa tabayat namanya ruku sakit serong dalam bate di sana turun di semua tua atau beri semua puluta apa ngasang cekeng bowai one adat kentana manggraya ta momang gua nah jadi Validia terima kasih banyak ke Ma Frans.